Lo special mawzu hayna maming tuwan ba adum laba hiram maduni asigum laba nong madapung amamam kaktang hayriba diniyat course asi tamba asina amadi hayriba syllabus asida yawriba asina kari karino haibana chingba adugi sandokpa wafam aduni ngasi angangsing asigi zariyadagi angangsing asigi uthok jagadori basi maram maduna aigoigi lakphiriba satra satri amadi guardian khuding magna hairiba angangsing asina pangthokadoriba makoigi mawzu sing asi khoi yamna langdana pungning changna midyang tamin asi kari gumba matamda kana gumba singi maigai dagi wahang asi lagi madudi hairiba angang sing asida Quran hadis aqaid masail islami tarbiyat zaban aina hairiba mayam asi tambibagi muhutta hangai fadaba Quran asi kaktang tambiba kadikai maramdi Quran asi kaktang hairaga ikoi ahan badai hallaga atop singsina secondary da thamaga tawba yadabra haibana chingbo wahang kaya lai adubu madugi paukum hoina ipizage karigumba thabak ama tawba matamda hairiba thabak adugi yet oi mamang matung amadi mathag makha hairiba mayam asi punsil laba matungda hairiba thabak adugi mami amadi machu fazaba saglo nadu oi असुमाइना कुरान खब तमलगा कुरान बु फजना पाबंगम लगा तजवीद के साथ कुरान अजु पाबा हैरगा हैरब महागदु मुसलमान ओइना मपुंग फावा मुसलमान औ अम्म ओइना पुनसी लेन बा हैबसी खक ngam लोय मरमदी कुरान सुंबता रबसु महाना कुरान अदु तजवीद का लोयना मपुंग फाना सोनबो इबता रबसु हैरब महागदुना नमाज की मसला अमा मसाइल की मौजू सिखंग दबता रबदी कुरान फजन सोली हाइदुनसु हाइरब मिसकदुना कुरान सोलब मतुंगदा नमाज की मसला अदु खंग दबता रबदी नमाज अदु ओयहनगदबा सिन करम मतमदा ओयगनी अमसु नमाज असि करम मतमदा काय वुजू ओयहनगदोरिसि करम पोटलम ननो अमसु वुजू कायहन पोटलम न करिनो हाइबा मयाम मसला की वफम सिंह सियाम न दरकार होय कना गुबना मसला खक तम्मे है नखलसी कुरान खंग बता रबसु यादे मौंग असुन सुन्नत खंग बता रबसु कुरान अमसु मसाइल न चिंगो वफम कया खंग बता रबसु सुन्नत की टॉपिक असि खंग बता रबदी अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अदुगुम लबो वफम कुरान दा हाइबेरी करी गुबना खोइना अल्लाह बुनुसी है बता रबदी की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुसुन शियु हैना करीगुम अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा तौरबा मतुंग इन बता रबदी महागना अल्लाह की हाइबे इल्लबनी हाइबो वफम कया लई मरम मदुना अखोइना नमाज सोन बता रबसु सुन्नत की मतुंग इन पुंसी लेन नबा चाबदा थकपदा नमाज सोन बदा इरूज बदा मस्जिद चंग बदा युम द चंग बदा टॉयलेट चंग बदा टॉयलेट चुक बदा सुमैना सारे दरकार हो पुम गुनमरी की पुंसी ऐसी अखोई अल्लाह ना हराव हन्नन बगी दमकता अखोई सुन्नत हाय ब मौजू असीसु दरकार होई मोंग सुन्ना लेमहो रिबा सारे हाय रिबा सुम लबा सेले बस असिद याव रिबा मखल मथेल कयागी अदुगुम लबा सब्जेक्ट कया न पुंसी लगा सेम्बा हाय रिबा सब्जेक्ट सिंग असी तंगाई फदी हाय बा अदुगी वफम खुदिंग मक्तु इंशाअल्लाह वफम अमदी मतंग तुंग नाय कोई थमजरके हाइरिबा पेंसिल लबदा मतंसु याम नाय कोई तेली मरम मदुना हाइरिबा सुम लब दुनिया सिलेबस असिगी नोंगमदा अंगांग सिंग सिना लागलब मतुंगदा हम्द अमा अमसुंग नाद अमा हम्द हाइबदी अल्लाह ताला की मतिक मगुन थागत पादुगुन लबा वफम सिंग सैरिंग की मोंगदा थागत पादुबु हमद कवी हाइरिबा हमद असि कना गुंबा अंगांग अमना दिनियात प्राइमरी कोर्स असि चाही मंगा असि चुपना तंबा तारबदी हाइरिबा अंगांग अदु
hamd mga amasung naat mga di compulsory faragan ay koina Allah bunungsi amasung Allah bumapuni hay na koina yariba adu iba tarabadi karigumba matam amada Allah bumatit maguntagat po wahay kara thamu natra kara sonsi hay matamda ay koi hekta ngamdri basi karigino hay matamda ay koina hay ribo from madu gidamakta ay koi ready tawdi baram masinapik lingay dagi hauna hay riba angang singa sige makoy gi subject ki aho bada hamd Allah abu thagat pa amasung naat ay koi gi nabi sallallahu alaihi wasallam gimatik maguntagat pa adugum labas sayreng singyaw halli hay riba si angang singa sina pung amagidamakta makoy na maktab tala kumatamda maktab asigi aho bada Allah gi thagat pa adugum labaw hay singa si sorali hay riba hamda si lanthok pin na magidamakta Alfia Shahani, daughter of Sher Shah, Maktab-e Quba yang bilagay mahag na hamd hay basigum laba mawzu si mahag na tamliba class adu gi hamza adu miyam gi mamangda so laga hay ba hamd gi mawzu si pangtokani Alfia Shahani Sher Shah Maktab-e Quba yang bilagay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah tu bड़ा है, माबूद है, खुदा है, मोहताज सब है तेरे, तू सबका आसरा है, दिन पर तेरा उजाला, शब पर तेरी जिया है, फानी है सारा आलम, एक तुझको ही बका है, हम दो सना करे हम, ये भी तेरी अता है। अल्लाह तू बड़ा है, माबूद है, खुदा है, माबूद है, खुदा है, माबूद है, खुदा है, खुदा है। माशाअल्लाह asigum labayam na piglibangang asina mahaki class ta yaw zabadugum labaham da Allah Ta'ala buthagat pa wahi karamiyam gi mamangda landok bigre Allah Ta'ala na ikoy kuding magsu asumhay na Allah Ta'ala gi matik magun thagat pa wahi singasi tamlaga matamlayba kibik ta ikoy kuding magsu Allah Ta'ala gi matik magun thagat pangambali pangal pinirojano Maong asum na hamd piglibangang kuding mamahak-mahaki class ki oiba hamd loy na magparibani maong asum na ani subada naat ni hayriba naat asi Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam ki matik magunthagat pa sayring sing mahakoy ki class tayaw ba adum miyam ki mamangda thambina na bagida magta Irfan, son of Islahur Rahman, Sautul Quran, Uvaktong, Mahagna Naat, Hayriba Mawzu Sila Topigani, Irfan. मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी तू ही शफाअत की अमा ए रहमतुल लिल आलमीन
naat ama makhoi gi subject te yaw zaraba dum laba naat ama miyam gi mangalan tok piramle mathang asidi nazam dinyat nazam madulan tok pina bagi damak tamaz son of MB Wahidur Rahman mahagna nazm tantokani दुनिया की ये मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है तय कर रहा है जो तू दो दिन का ये सफर है दुनिया की ये मुसाफिर जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए बाकी रहा न कोई मिट्टी में सब समाए इस बात को न भूलो सबका यही हशर है दुनिया की ये मुसाफिर दुनिया की ये मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है तय कर रहा है जो तू दो दिन का ये सफर है दुनिया की ये मुसाफिर ये आलिशान बंगले वहाँ काम के नहीं है मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं दो गज जमीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है दुनिया की ये मुसाफिर दुनिया की ये मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है तय कर रहा है जो तू दो दिन का ये सफर है दुनिया की ये मुसाफिर आँखों से तूने अपनी देखे हैं कितने जनाजे हाथों से तूने अपनी दफनाए कितने मुर्दे अंजाम से तो अपने क्यों इतने बेखबर है दुनिया की ये मुसाफिर दुनिया की ये मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है तय कर रहा है जो तू दो दिन का ये सफर है दुनिया की ये मुसाफिर माशाअल्लाह मुआजना नजम माताहन बिग्रबी मतुंग मथंग नसिदी मखारिज हायरिबा मखारिज अखोगी कुरान नसिबु चुमना सोनना बगिदमक्ता मयेक हुरूफ तहज्जी है बिद अलिफ तगी या फाउबा सिगी तोंगान तोंगान बमागी थोकफम सिंगलै हायरिबा थोकफम सिंगदो हायरिबा ngang sing asina makoigi subjecta tammi amasung madugi zariya dagi makoina Quran chumna sona bangamna na bagidamakta honazai do hairiba ngang asina tamzaba mahaki subject yaudaba makhariji mawzuasi pangtung na bagidamakta Rakib Ainuruddin Hainaw Makhong Maktab Rakib makharij pangtuasi نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قرآن الكريم الله تعالى أرويبا لربني قيامت فوضى قرآن الكريم أسيبو كما رمبا أمانا ميل أما تنبا نجغى لطوبا غميروي مرمكي الله تعالى مسامتنا قرآن الكريم أسيبو قيامت كي نمت فوضى حفاظت دوني هينا جمالو كريم قرآن الكريم بو جمنا سونا بغي دمك ونباسي
yamna matik magun jawi Allah na Quran da yupi Quran tasbika loina solo Quran tasbika loina sona bagi damak ahan bada Quran ki mayek singi konto bhai badi makharaj tamba dakar oi aigi ustaz singla ayonda gambirappa makharaj karamiya mangda tamjari Bismillahirrahmanirrahim Alif ki makhraj Jin ki amba saruk tagi Nin sagaloi nana Alif to kani jaise a u i bagi makhraj Jin bala choba saruk ani bakchin naraga ba to kani jaise ba bu bi ga da bagi makhraj Laima dona sanaya uliyagi makonda tamlaga Mayek au masi tokani jaise ta tu ti da du di ko ku kui sa da wagi makhraj Laima dona sanaya uliyagi makonda tamlaga Mayek au masi tokani jaise ta tu ti da du di ro hu wi jim shin ya di makhraj Laima yaina mathaki ngauda pakchillaga Mayek au masi tokani jaise ja ju ji sha shu shi ya yu yi Masya Allah Rakib Ainuruddin Hainaw mukhok magtab mahal na makraj Haibadi alif tagi ya faw bagi tongan batupam sing lagi topa Makwagi ustaz sing natambi ba chumban yang singado Aikwagi mang mahal na tahan birame Allah Ta'ala na aikway kuding magpuso alif tagi ya faw bagi matari kasi Tamlaga Fazan na to laga chum na Quran son bagang bagi panggal piniboy sano Mao ngasum na matang asidi doa Doa asi tahan binabagi da magta Aliyah MB Idris Ali Wanggoy Magtab mahagna doa hay bamozusi miyam di mamang dalam tokani Aliyah نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام أيكوني نسيب رسول صلى الله عليه وسلم نالم بكون سيمر الكديمك أدونا مفهمة كديمك تا أمة أسيد ليربا مبون كديمك كي مدلروي دبا نمجم ميراني الله رسول صلى الله عليه وسلم نا الله Kunsi Marian umat asigi miyoy kudingmak na tamjaningay oiraba potlam amakhatangi nupa oirabasu natraga nupi oirabasu lairabo oirabasu natraga inakanba oirabasu akanba oirabasu natraga asomba oirabasu mafam matam kudingmakta mipun kudingmakna masibu tamjaraga alaga achepa mari lainanabagi damag dua kayasu aikoda tambili Allah के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हाइदो पिरामिड मदुदी दुआ मोमिन की खुदनाइनी मरम असना अखोगी पुन कुन मरी की पुंसी असिदा Allah की नबी ना सिजिन नरम ब दुआ संगदो अखोई खुदिमक ना सिजिन नबतांगाई फदे ऐकी नुसी जरबा उस्ताद सिंगा तंबीरखी ब दुआ संगदुगी मनुंदगी दुआ खरदं तिंबीरी ब मियाम की ममांग थमजरे بسم الله الرحمن الرحيم Ising takla bamatong gidua
الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا Bapung namak Allah khakta gini mahak lai koi bu mahak ke rahmat dagi mahak lai be isung pitak pere amasung ai koi gi gunna sinna maram oraga ayah pamasung akha pohen bidre kadafis Masya Allah Hari bangang ngasina ay koi gi mangda ising thakpaloy ramatungda son gado doa amadi mahaki mining tahan bigre mau ngasum na hari bangang singasina jahi mga chup na karigumba Airiba dinia syllabus asi mapung fana tamba tarabadi aikhoi musalman amana pung kun mari gi pulsi asida len bada chang dabaya darba doa sing hairibo afong khudi makaduloi na khoi chimpa tawraga amal tawbang ambagi pangal waigedori bani maram masina khoi khudi maksu pung kun mari gi pulsi asida doa masnun oiba doa sing asi faraga amal tawbang ambagi pangal piniboy sano matang nasidi sunnat Hai sunnat asli mawzu wasi pangtok pinabagi damakta Tamima Siddiqa MB Abdul Rahman Sambru kong mayay magtab mahagna sunnat hai mawzu wasi miyam di mamangda mahag koy na makoy class da tamzaba kara adu miyam di mamangda tambigani Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam na hai piramin kanagum Allah Ta'ala na kwai dagi na pamba amal di duani ay koi ki nusiba Rasul sallallahu alaihi wasallam na hai piramin kanagum bana ay ki umat na mangsil laba matam aduda ay ki sunnat puja sina sena dirabati misal adu syahid ki sawab Masya Allah Hari bangang singa sanay ko yung mga sunnat amat hambiram ling Hari basigum labas sunnat singa say ko kuding magsu Masita na tanatangay pada bacang dabay adraba Punggon mari punsida Yung dacang bagi amasung tok pagi Sumay na tulit dacang bagi tok pagi Masjid dacang bagi tok pagi Cha bagi tak pagi sunnat kuding magado Kang lagay ko kuding magamal tau Bangang bagi panggal piniboy sano Matang nasidi Hifza hadis Asigi mawju asigi damakta Sabana Nazir Ahmad Khadimul Quran Lairaba Kong Mahagna Hifza hadis Ki mawju asigi miyam Dumang dalan to kani Sabana Nahmaduhu wa nusalli
Rasul sallallahu alaihi wasallam na haybirami kanagumbana aygi ummati kana nabadi dama hadis nifutin fata rabadi maawanda qiyamati numitahayali jannati thong sindagi apama thong amada jamjaro aikogi nusiba Rasul sallallahu alaihi wasallam gi wahai simbu sonba cimfa tauba amadi madubu isagi pusida lakan bahai basi yamna caba sawafi tabakni Allah Ta'ala na masida harau bi masidagi pusida nur lakalli amadi dinda chatta ngambagi panggal pinabi karam asna hadisin bujinfa taugada bani aigi ustasina inuga tambira pa hadis karam yang dimangga tanjari Bismillahirrahmanirrahim hadis number 1 imaniyat ad-din yusrun apa din yang nalai hadis number 2 ibadat miftahul jannati sholat apa jannati sajdi namaz ni hadis number 3 muamalah man ghashya falaysa minna apa karena kumana Salam sindagi natte hadis number 4 mu'asarat assalamu qabla al-kalam arba warisan ada salam anatau hadis number 5 akhlaqiyat alaikum bisidq arba acumbakak tahayu hadis number 6 imaniyat innamal a'malu binniyat arba jumlah amal singgi umbidine sembani माशाल्लाह यारे माशाल्लाह साबाना नजीरुद्दीन महारना मखोयगी सिगुमलबा हेब्ज हदीस तयावदुमलबा हदीस करमियाम के मांगता हनबिरे मौंग असुन कनागुबांगा ngamana primary course asi punna pungfana tambata rabadi hadis nifu mapungfana meaning galoina na chimpa puba gipmoka do fangani Allah Taala na aikoy amade aikoy gilayri bangang kuding makbu ay basung labadi niyat primary course asi complete taw mga magpangal pinabosono madhang asiri Islamic kalima hay riba Islamic kalima mawzu asi pangtok pinabagi damagta Gulfia Ramizuddin Maktabe Nur Makhalaikai Islamic kalima nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أرتا الله أما كدي وتجسني أما سنتغني ما كدي ما قتني الله نتنا لقدمتي جابك نامت لك الله كنا متجه نجاوي ونادي نبي بانغال أما سن أفبت هبت وبما بسنتي الله ككي ما كيدني مهاتي تابواني أما سن yang namating magulay وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Masya Allah, ngasi aikogi mangda Islamic kalima haibadi aikogi akaid aikogi thazarol oigi dabaya adraba karigomba hairiba sigumlaba thazarol asina onnakiba mayon nakiba tayarabadi aikogi tikana onagadoriba adugumlaba iman gi oiba adugumlaba wafam aduni hairiba wafam singasi aikoi khudingmak mipung khudingmak angang ahal nupi khaidana loinamakki thamoida achumba adumlaba mayol thazarol adu chumba darkarni Allah paakna aikoi khudingmakko hairiba simlaba diniyat syllabus asida aikoi pigliba ngangsing ahal sing nupi sing nupa sing tamlaga aikoi thamoida leigadaba islamic warol khudingmakki thazarol asi chumlaga aikoi khudingmak jannat ki mustahiq ohen bisano mathang asidi namaz ki matik magun haiba adugumlaba adugi matangdani Abid Tajuddin Miftahul Ulum Kiangbai mahagna namaz gi matik magun haiba wafam adu miyam gi mamangda tambigadori نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الله تعالى إنسان كم نمكم معاكي عبادة أو نبكي دمك سنبيبني عبادة تلمكتكي خالدكي خاقوان عبادتي نماز کا انسان الله تعالى وهي ساني نكونا سجدة توبة متمدى الله تعالى يامنا نكري قرآن مجيد کے مفہوم قیادہ نماز متمدانا سونا بگی اللہ تعالیٰ نے یتھن توبیرے نماز ازی یامنا مدیق مقل لیبن مرم مورگا اللہ تعالیٰ نے مہاتی آسان پر رسول کو ماگی مناتا گورگا نماز کی یتھن توبیرہ کیے اما سو مسلمان سنگی مدکتا متمنا کی نماز برا سوہن بھی رکھے ایکوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پنچی جفا نماز پوچھے چھنا سے نبیرہ میں اسمنا روپا متا مرور مفاقا ایکوگو نماز سونم کی یتھن کوبیرے مرم مسینا ایکونے نماز چامنانا سونگا دبنے اللہ تعالیٰ نے ایکوگی مکو نماز متمنا ایسی کو متمتانا چامنانا سونگا گمبگی پانکر پی نبی سنو آمین وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Masya Allah, Abid Tajuddin Miftahul Ulum Kiangbai na namaz gi matik magun haiba auzu wasiniyam gi mamangda tambirami Allah paakna aikoi khudingmakko namaz matam mga nung madachang naina son mangambagi panggal pinabigo isano mathang nasidi asma'i husna Allah gi fazaraba minglen sing haiba dugumlaw mawzu aduni masigi damakta Habiba Aslam Khan Maktabe Kubayambi Laikai mahagna asma'i husna haiba mawzu adu miyam gi mamangda tambigani نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أين نسيم يبن من القرآن آيات كرتم جاربا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله تعالى فجكرب من ناس الله نكونا من ناس أدقلنا الله بوكا وجو الذي رسول صلى الله عليه وسلم عيد ربي مدود الله تعالى من نايتنا عيد ربي كنا غمبنا الله تعالى من ناس ناسيبو cinta tabibat arabadi ma jannat jangkari wallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim
MashaAllah Habibana Makoy Dinya subject adu da yawriba Asma'i Husna hay bahiram madu miyang gimamang tahan biri kana gumba nga amana mawong asumna kahi mga chum na dinya primary course asima kung fana tambata rabadi Allah Ta'ala gi atway baminglen hay badi 99 marifutarama fan adu chinfa oy bangang bani aduga hay riba Allah Ta'ala gi adugum labang matik magunlay baminglen singasi chinfa puraga madugi mating dagi Allah bu kauzaw karigum makauza batara badi binglen singasi galoy na Allah na mahak na kauzari ba adu soydana tabi gani kubul tawbi gani hay na takpiri Allah pa na ikoy kudi magsu Allah Ta'ala gi asingum laba matik magun layra wa fazak raba minglayan singasi chinfa tawraga masigaloy na Allah Ta'ala bu kauzaba amasung hay zaba ni zaba ngambagi paanggal pinaboy sano mathang nga sidi Asma'i Husna hay riba subject asigi matungda akhlaqi ta'alim hayba dugum laba subject aduni masigi matang datang bina bagi damakta Qais Qiyamuddin Tajwidul Quran awang laikai mahagna akhlaqi ta'alim hayba mawzu asida miyam gi mamang datang bigani nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'da hujur sallallahu alaihi wasallam na ito pirami wajib mapung lamcha fadaba miwa samatuni hadis samada hujur sallallahu alaihi wasallam na ito pirami kayamati numita amal bisar falata afala lamcha tari ayna numba pocha amal dalairoi hujur sallallahu alaihi wasallam ki punjili tangka khudi magda ummat chingu fazaba lamcha ki mahidam birami karigumba madu ko na punjili la umba taraga timiya basingi maraga kana chaina batho loi mipung khudi ma amal amal ki hachang bangdho magani MashaAllah Qais Qiyamuddin na miyam gi mamanda akhlaqi ta'alim hayba mawzu makoy gilari tiyaw badu miyam gi mangda thambirame Allah Ta'ala na takpiri kwai dagi he na mizanda fala da lunga liba asli fazaba lamchat ni hayla karigumba ikoy na hayriba fazaraba lamchat sing asi tamhauraga ikoy gi punsida hayriba sigi matungin na punsilen batarabadi ikoy kodi mag Allah gi managtahan mamatamda adugum laba ikoy gi falado kwaidagi lumba hayba duway Allah pa na ikoy kodi magpo akhlaqi ta'alim masimu tamlaga masida mapung fana amal tawbang ang bagi panggal pinaboy sano mathangi subject kasidi Arabic zaban hayba Arabic lol hayba dugum laba hiram macha masuyawi hayri hiram masigi matangda miyam gi mamangda thambina bagi damata Tasifa Abbas yairi po mahang na Arabic zaban gi matangda thambina Makhluk manusia ala rasulil karim amma ba'd fa'udzubillah minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna lon balon adubu arbi kawi pandai selamat alana Quran bu arbi lon data abani arbi lon asik musliman kudiman pamoy da lâu với bờ ni
satun mga sitatun taruk sabaatun taret samaniatun himpan tisatun mapan asbratun tarak naam yes oy lano nate hafilatun basaya ratun kar marijon anaba sukaran thanks tagachari matoron yarpot jawajun passport fundokon hotel ais hada masikari pono maonising water hum chun tan bread wata tison alu potato sukaron chini sugar asiron joys ay mai tamron korma dek aruzon kengras milk tungsel bayjatun erom ek filomoro chili idamun yensang kari lahmun samit putafis. Masya Allah, anangasina makoy subject yaw zaba Arabic syllabus adugi ayam ba apun bahay bedu ere mahangat doy na swanta kare Allah Taala na ikoy bosigum laba jannat kilon na natak piriba Quran gilon oy riba ikoy nabi gilon oy riba sidanung siraga ikoy na Quran asibu Arabic lola sibu tambang ang bagi panggal pineboysano matang ngasisu Arabic zaban Arabic lola sigi saruk amoy na tamizur salatur khadimul Quran lai rebokong mahang Arabic zaban gimatanga tambigan Alif se Allah ka se banda a se toba a se tubi a se sawa jim se zum'a jim se sandi e se hamda ke se kuda da se daru da se dar'i ra se ro za se tika ra se roda ra se pa za se ziyarat sen se sala sen se sukan twa se surat twa se soik twa se tuban twa se zor ain se ilma kain se karam fa se qadam qaf se Quran qaf se kalima qaf se guna lam se liban mim se mimbar nun se naman waw se wadu ha se himman ya se yatin kutapis. Masya Allah kita ko na gibama na asay Urdu zaban hay kita bada Arabi zaban hay kire mo ngasum na hay riba syllabus asida Arabi lol yawi mo ngasum na Urdu lol su yawi ay riba Urdu lol adu gisaruk amoy na mahaki class yaw zaba aduni sumay na class ki oy na anganga man nakarigumba chahi mga asisup na tambata Arabadi Urdu bu fasana paba amasung mga kharagi makai di Urdu adugi arta kang bafaw bagi thakta kang mangami Allah Taala na ikoy kuding magpo hayri basung labadin ya syllabus asibo mapung fa na tamlaga Arabi zaban amadi Urdu zaban kang ba ngambagi panggal pineboysuno mo ngasum na hayri ba syllabus asi tamba matamda angang sing asida bayan haiba mauzu amasuyawi topik haiba bayan adu pangtung na bagi damagta Sohel Akhtar Samiruddin Wangoy B
mahakna bayan ang mamiyam gi mamang thambigani. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما جنتك ونارك Nungsizar ba islinaw sing Allah mapumahang na iko'y nako'y tuding magpo ngasi pawagi pungsipi na biduna ngasi matik mapunta na talaba pampamus na pambang panbiri matung darap pag sila sung ngasi asigang na pampamsing na pambang bagi Allah na pangalpi na bigoy siya no Nungsizar ba islinaw sing Allah mapumahang na haibiri habbul waliday mababagi haksing matangga mahaki kalami pa Quran da haibiri madugi mapundi asini Nakoy ay natabangapu ka na, matalat ka no, ay gamana pa ka na, nasayang gano, amasong ima babagalo na nakapagpatawag ka raw. Masita na Allah kaala na haipili. Kari guman ako'y na hilingay matamda, ima baba, anima, kasaganis, manong dagi, ang mahalaw silagay, ado, ibata, pati makoy daw, pawahay gano. Makoy ka sindapo da na gano, punaw wahay na makoy buwari sa video. Makoy ki mamang dapit sa nonzo, makoy di izzat daw, marang di panggani makoy ki puyak na dagi sanat. Aduga makoy damak Allah da sudna doa daw biyo, Hu Allah, ay ki ima baba na ay gupiping ay dinong sinadya na nung na yopira ko nahan na sumakoy bilong si biyo san biyo. Masita natin anong Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam na lawak ni madude. Adugum na bamisak ado mangka labani, adugum na bamisak ado mangka labani, hay na ahum naghanah na lawaki. Matamad na sahabay kirang sinang katsaki karang mamakal gimiyoy bano ya Rasulullah na namakala sa mga ay naibili pa matamad na Allah ginabi na pa akong pipirak ni atugong na bangsak mahaki ahal o yabay ima babani hiningay ki matamda zanat pang nabaho na hudi bangsak ado buling masitanat na nung mahajarat Abu Umamah radhiyallahu anhu na Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam ginakalaga ng katsaki haqqul walidain ima babani ng karino Tamadada Allah Rasul na pakong bibirak ni Huma jannatuka wa naruka Hai budi makoy ani ito nahak ni jannat suni aduga jahannam suni Hai budi nahak na makoy bunung sina luna jana taure aduga makoy bani ki hak singgu mapunghan pangthok labdi makoy ani ito nahak ni jannat ni aduga makoy ki hak singgu mapunghan pangthok re makoy ki hamoy na tabuk kaya taure adoy betar budi makoy ani ito nahak ni jahannam ni Mahita na tanang Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu nahai Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam ki bapam dagita zahuwe kari gumana ko na sejak maragay na pangning laba punsisang na hinding laba adoy betar badi ima babagi sebataw gada bani masita na tanang Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam na masita na tanang Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhu nahai kari gumba Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhu nahai Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam mapang dagita zahuwe madudi Ipahay ba siya jannat ni kuhay lagi napabatong maduni matang maduslai ipag haraw bana Allah ki haraw bani ipag asaw bana Allah ki asaw bani Nungsizar ba islinaw sing haqqul walidain ima babag hak sing matang sa dalo sinjarage Nungsizar ba islinaw sing Allah mapumah na haibiri haqqul walidain ima babag sing mapumah na pangtuo na koy ima babag na haibiri illo ima babag bulu na tao ima babag hak sing mapumah na pangtuo Nungsizar ba islinaw sing ima babag hak sing mapumah na pangtuo dabatar badi jannat panglod jannat panglod binamag mapumah pangtuo panglod bahag sing nasibu Allah pangalpi na bigoy sa nawa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Masyaallah Sohil aftar na miyang yung mangdang mamamapagi hakimatang da karigong pamakuhi at pangtulagan na karifang ganyan masong karigong pamakuhi tamoy na batabag tawaran na karifang ganyan habig matanda marik sumlabang wafong kaya bayan limawang datambiram le Allah Ta'ala na ikaw ikuling magpuamal tawag